آیا می‌دانید ناحیه اشت باری نخست در مجلس کیمی شهر سمرقند همچون ناحیه اعلان شده است و نام ناحیه همچون ناحیه خداس نام برده شد. آیا می‌دانید مرکز ناحیه شیدان باشد هم تا نیمه عصر 20 در حجت ها مرکز ناحیه دهه 8 قید می‌شد. آیا در دهه پنوک در گذشته از بیماری ورجه 78% اهالی فقیدند؟ آیا راه آهن در ناحیه اشت طرح ریزی شده بود؟ آیا شهرک ادرسمان 2 مرتبه از حدود ناحیه اشت برآمد؟ آیا در گذشته در دهه آشوبه تاجیکان میزیستند؟ آیا در دولت سامانیان آخرین حدودی که از دین زردشتی دست کشید امروزه ناحیه اشت بود؟ بیایید میبینیم. سر اول از تاریخ خلقهای ناحیه آغاز میکنیم. در ناحیه اشت باستانشناسان شوروی، اکادمیک لیتوینسکی، محققان سالتوفسکایا، پانفیلوف در دهه 8 آثار زندگی آدمان ابتدایی یعنی آلات مهنتی آدمان قدیم را در شکل شکست‌پاره‌های سنگی که به عصر سنگ منسوب است در دهه دهانه گورستان آدمان عصر برنجی در کوه و دامنه‌کوه‌های چاچنکسای و پونغسای تصویرهای روی سنگ را که به هزاره 2 میانه 1001 پیش از میلاد منسوب است کشف و حرف نمودند. از هزاره های 2-1 تا میلاد تقریبا تا عصرهای 3-4 میلادی در دهه های ناحیه اشت اکثرا قبیله های سکایی سکونت داشتند که آنها به گروه قبیله های بودیگردی ایرانی اصل منسوب بودند. یک قطار یادگاری های ارخئولوژی از قبیل قلعه افراسیاب، توده خرد، توده کلان در دهه ناحیه اشت، کوه ارده و دشت شورابک در بابادرخان، موخانه، قرمها در پونغس، آشوبه، غداس، پیسکوکت، دهنه، دولانه، پونوک، نوولیک، سوجه، قمشقرغان و زمان خیلی قدیم تاریخ یعنی به دوره زندگانی قوم سکایی و آنها را عوض کردن سغدیان منسوب است که ریشه های اصلی اجدادان تاجیکان ناحیه اشت را تشکیل می‌دهند و یکی از قدیمترین باشندگان در وادی فرغانه نیز محض تاجیکند که این دهه‌های در بالا ذکر گردیده هر کدام موافق بازیافت‌ها تا 1-2 و از 2000 سال هم زیاده تاریخ داشته قوم‌های بومی تاجیک را در منطقه معین می‌سازد. محرابی که در آثارخانه ولایتی قرار دارد از کجا یافت شد؟ یکی از یادگاری‌های پرارزش زمانی سامانیان و پس آن محراب اشت میباشد که به عصرهای 10-11 میلاد منسوب است. محراب از مزار 8 صحابه دهه اشت کشف شده. حالا در آثارخانه باستانشناسان پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی علم‌های تاجیکستان داشته می‌شود. در کدام دوره تاریخی این منطقه زردشتی را خاتمه داده پره به دین اسلام گذشتند؟ سغدیان که به دین زردشتی اعتقاد می‌کردند اگرچه در عصرهای 7-8 عرب‌ها به ما دین اسلام را آورده باشند هم خلق سغدیان اشت نپذیرفتند. سالهای 40 عصر نو سرور خاندان سامانیان نوح ابن اسد با برادرش احمد ابن اسد که والی فرغانه بود برای از نو اسلام کردن مردمان اورشت و کاسان و آخرین محله که در وادی فرغانه دین اسلام را مجبورا قبول کرده است موضع‌های طرف راستی دریای سیر از جمله مبادرخان، پونغس، شیدان و اشت یورش کرده دین اسلام را جاری کرده. خلق‌های ترک‌نژاد از کدام دوره آغاز کرده به این ناحیه کوچ بستند؟ روند مسکنگیری قبیله‌های ترک‌نژاد از جمله ازبک‌ها، قرغیزها، قرمگی‌ها و قراقلپاک‌ها به اشت اساساً در زمان تیمور و تیموریان و بیشتر در عصرهای 17-19 به وقوع پیوسته است. جریانی به هم آمیزش یافتن تاجیکان با ترکان نو آمده تا عصر 20 ادامه داشت و این در ادبیات دهانکی تاجیکان و ازبکان نیز انعکاس یافته است. در قمشقرغان و مضافات باقی مانده دیوار حفاظت دیژ ملک روات اسباب و آلات‌هایی که پیشیان برای کارگرد نمک استفاده می‌کردند کشف و حرف نمودند که همه آنها به هزاره 2 میانه 1001 قبل از میلاد عصرهای 1-8 و 9-11 میلادی منسوبند. قمشقرغان به اطراف آن از قدیم محلی تاجیک‌نشین منسوب میشد ولی بعدتر در عصرهای 18 اول عصر 19 بر اثر جنگ‌های بردوام خانهای خوقند و قمشقرغان از قریه‌های قرختای، بخسوخ، باغ سوخت، اولیقی قسمت غربی قطارکوه قرمه تاجیکان،
узбекони қурама, қароқалпоқҳо, қарулуқҳо кӯчонида шуданд. дар натиҷа тоҷикони маҳаллӣ ҳам ба тоҷикони омада ва дигар қабилаҳои узбек омехта мегарданд. аз ин рӯ фазои этникии Қамишқо'рғон ягона нест. дар он ҳам узбекону ҳам тоҷикон ҳампайвандона зиндагӣ мекунанд. аз ду қисми аҳолии Қамишқо'рғон тоҷикон ва боқимонда узбеконанд. ба халқҳои узбек омехташавии тоҷикони деҳаи ошоба ба халқи узбек табдил ёфтани қарақалпоқ ва халқҳои қарлуқ ва инчунин як қатор деҳаҳои қирғизнишини ноҳия. ҷараёни маскангирии қабилаҳои гуногуни туркӣ аз ҷумла узбекони қурама, қарохтоиҳо, қарлуқҳо ба ошоба дар асрҳои 14-15 ва 18 ибтидои асри 19 сурат гирифтааст. дар ин фосила раванди ба ҳам омезиш ёфтани тоҷикону қабилаҳои муҳоҷири турк ба амал омада. дар натиҷа ошоба аллакай дар миёнаи асри 19 ба як деҳаи узбекнишин табдил меёбад. дар қатори деҳаҳои қадимаи тоҷикон ки аксарияти аҳолии ноҳияро ташкил мекарданд, дар деҳаҳои ошоба, ғоҷ, қайрағош, узбеқоқҷар, қароқалпоқ, сарқамиш, даҳана, кӯприкбошӣ, сарвақ, Қамишқо'рғону Қаромазор узбекон зиндагӣ карда, дар деҳаҳои Қалам, Сассиқ, Оққудуқ, Ҷигда, Эшонсада, Қирқудуқ қирғизҳо зиндагонӣ мекарданд. раванди омехташавии мардуми маҳаллӣ бо узбекону қирғизҳо асосан дар асрҳои 18 чораки якуми асри 20 сурат мегирад, ки имрӯз қирғизҳо ва қарақалпоқҳо пурра бо узбек табдил ёфтаанд. оё ба назди амир Умархон рафтани маъдани Понғозӣ ба ноҳия сабукӣ овард? дар мақомоти роҳбарии хонигарии Хуқан тоҷикони аш нуфузи калон доштанд. аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд, ки ҳокими Тошкан Авазбӣ, сарлашкарони хонигарии Хуқан Ниёз Муҳаммад ва Абдулло Понсадбошӣ, ки ба гурӯҳи аскарони 500 нафара фармондеҳӣ мекарданд, зодагони деҳаи Понғаз буданд. дар дарбори хонҳои Хуқан шоир ва мутафаккири асрҳои 18-19 Одина Муҳаммад маъдани Понғазӣ мақоми хоса дошт, ҳарчанд дар он ҷо зиндагӣ ва эҷод накардааст. дар асри 18 ибтидои асри 19 дар боғоти Понғаз ҳашароти зиёди зараррасон паҳн мешавад. мур барги дарахтони зардолию, себ ва чормағзро мехӯрад, ки ин боиси аз меваҷот маҳрум гаштани аҳолӣ мегардад. дар натиҷа мардуми қашшоқ боз ҳам нодортару рӯзгорашон вазнинтар мешавад. боз андозҳои миёншикар мардумро водор мекунад, ки маъданро ҳамчун намоянда ба Хуқан ба назди амир Умархон фиристанд, то ки амир ба додашон разад. амир Умархон маъданро ҳамчун меҳмони олиқадр пазируфта, арзашро қабул карда, якчанд рӯз дар Хуқан меҳмон карда, пас ба деҳааш гусел мекунад. он сол Умархон на танҳо мардуми деҳаи Понғазро аз пардохи хироҷ озод менамояд, балки баъди бозгашти шоир ҳамчун имдод ба мардуми деҳа 16 шутур ғаллаи кашанӣ мефиристад. паҳншавии бемории вараҷа дар Туркистон ва вафди бесобиқаи халқ дар деҳаи Пунук. сарнавишти таърихи мардуми ашро дар нимаи дуюми асри 19 ба Россия пайваст. ҳукумати рус низ ба табақаи иҷтимоӣ, ки истисморгар буданд, бештар такя мекард. ин боиси хеле паст шудани сатҳи зиндагонии аҳолӣ ва норозигии онҳо мегардид. дар ҳамон замон ҳолати сиҳатии omma низ хеле дар дараҷаи паст меистод. бар асари буҳрони иқтисодӣ, зулми иҷтимоӣ, хушксолӣ, ки ба гуруснагӣ оварда расонд, соли 1897 тақрибан 20% аҳолии генерал-губернатории Туркистон вафот карданд. назар ба маълумоти сарпизишки вилояти Фарғона, ҳамин сол танҳо дар деҳаи Пунуки волости Ашт аз бемории сирояткунандаи вараҷа 78% аҳолӣ вафт дид. дараҷаи баланди вафт аз касалии вараҷа дар волостҳои Бободархону Чодак низ ба қайд гирифта шуда буд. пештар аз ин дар соли 1882 дар шаҳраки Қамишқо'рғони волости Бободархон деҳқонон аз пардохти хироҷи солонаи замин саркашӣ намуда ба тазоҳурот баромад. ҳаракати босмаҷигарӣ бо сардории Раҳмонқул Қурбошӣ дар ноҳия. дар солҳои 1918-1921 баъзе деҳаҳои ноҳияи Ашт макони қувваҳои аксулинқилобӣ, яъне маҳалли ҳаракатҳои босмаҷигарӣ гардиданд. моҳи феврали соли 1919 дастаҳои муттаҳидаи босмачиён бо сардории Умар Чулӣ ва Раҳмонқул Қурбошӣ ба Бободархон ҳамла оварданд.
اداره‌های نوی شوروی را ویران کرده طرفداران ساخت نو را به قتل رساندند. چنین عملیات‌های منطقوی بسمتچیان با سرداری رحمانقل قرباشی تقریبا در همه دهه‌های ناحیه اشت، مخصوصا در آشوبه پونغاس، قمشقرغان و شیدان خاراکتری منتظم گرفت. ماه آگوست سال 1922 به مقابل رحمانقل قرباشی، پولک‌های تاشکند، اندیجان و خوجند که با توپ و اویاتسیا و فلوتیلیای رود سیر مجهز شده بودند سفربر کرده می‌شوند. در این وقت دسته‌های بسمتچیان در دامنک‌های قلعه بابای آف جایگیر شده بود. اخیراً در جنگ نهایی که در نزدیکی دهه آشوبه برگزار شد، 20 اکتبر سال 1922 دسمه بسمتچیان با سروری رحمانقل قرباشی و 18 نفر سرور و نزدیکانش شکست خورده به حکومت شوروی تسلیم می شود. ماه نوامبر سال 1922 پس از مرافعه 8 روزه با حکم یکجایی تریبونال حربی فدراسیون روسیه و سود جمهوری ترکستان رحمانقل قرباشی به قتل می رسد. و 3 ولوس تقسیم کردن این حدود از طرف حکومت روس. سال 1922 در سرزمینی اشت انتخابات و شوراهای دهه و ولوس ها گذرانیده شد. موافق این قرار ناحیه اشت به 3 ولوس تقسیم کرده شد. یکم ولوست اشت با شورای قشلاق‌های کوهی اشت، اشتی پایان، پونوک، اقجر، آشوبه، غداست. دوم ولوست بابادرخان با شورای قشلاق‌های شیدان، مولامیر، پونغازی پایان، کوی پونغاس، قمشقرغان. و سیوم ولوست چادک با شورای قشلاق‌های غرمسرای، خاناباد، چادک پایان، کوهی چادک، پونگان و چارکسه. ماه اکتبر سال 1924 در آسیا میانه معرکه حدودگذاری ملی گذرانیده شده. در نتیجه جمهوریت‌های اتفاقی ترکمنستان و ازبکستان و جمهوری مختار شوروی تاجیکستان تشکیل یافتند. تشکیل ناحیه اشت در مجلس شهر سمرقند.